الباب الرابع عشر دمبغال سابوينا بانغال صلاة العيدين نجيوتا انجورن في ايدي جدن كونو ايدي انجوليرته. عن عائشة يتامن من عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بماك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد ماك الفطر كويته جلد سوماي يوم يفطر الناس كو ñande yimbe ben fo juli suumaye wal adha ko wi'ete julde donkin kadi yawma yudahi nas ko ñande yimbe ben layyoto rawahu tirmidhi bi mana hadise on ko andi golle labanaka enen leydi wotiri yen juulu perte be a juula hande be a juula jango ko wi'ete juldere ko ñande fo juuli ko andi gollen dum don d'abord no jeeya e ñaawore juldere en fo hara ko en waɗudu iidi on de wotere enen lagine fiyo en accu on muskila en lurral ko on ɗen wa nabi umayr ibn anas an umumata lahu min as-sahaba anna rakban wonde no setewol go jaa'ungol arno fa shaydungol seediti annam no kamɓe ɗo rawal hilala ɓe yi lewru ndum bil amsi hanki nelaɗo noon e sahabaɓe mum ɗaɓɓiti kañum madina ha yiyal ɓeɗo voyageur ɓe ari ɓenni kamɓe ɓe yino sabu ɗum ɓadama ko ɓe julɓe famarahum nabiyu nelaɗo allah yamiri ɓe an yuftiru yoɓe taƴu ɓe taƴi ɓe juuli wa in asbahu si weeti an yahudu yoɓe dawo ila musallahum ka tere maɓɓe ka ɓe juulata ɗo rawa ahmadu abu dawud haha lafsu zahu e isnadum sahih nelaɗo allah en juuli sabu ɗum ko andigol en so tawi woni en heeɓi julɓe ɗiɗo ha nattiri dow hoolaɓe wi ɓe yii lewru ndu tawi no hankin ko sikke enen en yiyali hara hiɗen wawi ñamude juule janggo ta goɗɗo wi kanko ko be o yi'a haray julɓe ɓen ko yonodira e ɓe julɓe ɓen ko holodira e ɓe wa an anas radiallahu taala anhu qala wi kana rasulullah sallah sallam la yahudu o dawatano o yaha yawma alfitri ñande julde suumaye hatta yakula tamaratin ha o ñama tamaroje julde suumaye ko ñamugol ko huntagol ko ittugol koje si juuloya ko ɗum woni sunna nayi goɗɗo yahu juuloya hino hoori akhraja al bukhari wa fi riwayatin mu'allaka o wasala ha jokkiniri hadis on ahmadu wo ɗen tamaroje wa yakul hunna afradan nelaɗo ñamirayno ɗe wotere na saray ko hawtindirgol ɗe ñama haray enen kadi kamɓe ko tamaro ɓurno hittude e maɓɓe mawa ko ɗum woduno enen kadi sandis no woodi futti no woodi café boofo no woodi e ko nandita tawi ɗum kala yahowo juulugol iidi suumaye ko ittugol kooƴe si yaha embere ko mari kon lutodiri e julde donkin ɗum ɗon en yi'oye joni kañum ittetake kooƴe ha iwtet ka juulugol iidi o ko ɗum waɗi imamu ɓen ligga on julde suumaye on kañum no hana nettinede seeɗa fiino muudoji ɗin etire e fiino kooƴe ittire loote julde donkin no hana yawnede ɓa kañum ko tuma artasi kooƴe itte kono so tawi woni ko faamuɓe ardi woni julnude wani ibnu bourayda annabi qala wi kana laatiki rasulullah nelaɗo non sallah sallam la yahruju o yaltatano yawma alfitri ñande julde suumay hatta yutim ha o ñaama wala yatamu o ñamatano kadi yawma al adha ñande julde donkin hatta yusalliya ha o juuloya o arta en faami ka rawa ahmad wa tirmidhi wa sahahu ibnu hibban dina kannano faalira ɗa no warrata kono shar'inira noon ya akhi وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا يا مريم إن لا الله أن نخرج دمي يلتنت العواتق جوب بن فب والحيض يفيل تو بن فب في الإيدين يدي جديد يشهدنا الخير في بتوي مؤمنين ودعوات المسلمين إدعاء جلب قوات تكون كجول دارس جولام وتعتزل الحيض فيل تو بن كم ببطي تو المصلى تيرن كجول تيدو استيوني سلمنا منو ɓeera ɓe ɓatto noon ɓe jento hutuba on e waaju on ko imamu on du'oto kon kadi ɓe ammina muttafaqun alayh ɗum ɗo itti holli gooto wona yo tultu yahugol juuloygol iidi ko nden ñande noon yiyata woɓɓe kañum hino dawa yeeyugol surtout buuseɓe ɓen dawa ka buuseri cuulata iidi mukkura muna onon buuseɓe mi wasiike on ɗum juldere nden ko laabi ɗiɗi e nder hitande nden wata on perdu ɗum sonnaɓe defoɓe ɓen haɗata kañum no kurukurunno fof no dogude juula kañum no kurukurunno ka nder kuri e defugol yi woni nelaɗo maki hay fiilotoɓe ɓe juulata ɓen ɓe julde harmani ɓen koyo yaw ammo fiilotako laaɓuɗo poye jooɗoɗa ɗon e defugol ma e soppugol tew ma e yeygol coñcoye boboɓe ɓay ko teretiron ka juuloyde yiidi watten yiilu muttafaqun alayh wa an ibn umar radiallahu taala anhuma qala wi kana laatiki rasulullah sallah sallam wa aboubacre wa omar ɓeɗo fof yusalluna al iidayni ɓe juulayno iidiji ɗen qabla hutuba ko adi hutubugol ko andingol en iidi no serti e juma ko hutubugol si juula iidi ko juulugol hagayne si hutuba muttafaqun alayh wa an ibne abbas radiallahu taala anhuma anna nabiyya sallah sallam salla o juuli yawma al iidi ñande iidi rakatayni darɗe ɗiɗi
lam yusalli o juulano qablahuma ko adiɗe wala ba'dahuma wona ɓawa majji akhrajahu saba ko anndingol en iidi mo hewti o ruƴƴata fus ko yo hewtun o jooɗo si salminama kadi on tigui ruƴƴata fus ko darɗe ɗiɗi pet yawɗa waɗugol mission mum naya juuluɗen ha imamu on hewta allahumma hara kaka juulirde wona juulede saabu ganto haray ɗon sa hewti a juulay darɗe ɗiɗi tahiyatul masjidi si jooɗoɗa wa anhu radiallahu taala anu anna nabia sa sallam sallal ida o juuli iidi on bila adanin ko alda e noddingo wala ikhamatin ko alda e darnugol noddinantake darnantake ruƴƴantake akhraja abu daud aslahu fi lbukhari wa nabi saidi radiallahu taala anu qala wi kana annabiyu latiki annabaji an sa sallam la yusalli o juulatano qabla al idi ko adi idi cheyan fus fa ida raja so hoti kadi ila manzili kadi galle makko salla ɗon o ruƴƴayno rakatayni darɗe ɗiɗi rawa ibnu maja bisnadin hasani wa anhu radiallahu taala anu qala wi kana annabi latiki annabaji an sa sallam yahruju himo yaltayno yawma al fitri ñande julde suumay wal adha e julde donki ilal musalla o yaha ka teren juulugol wa awwalu shay'in premier hunde ko adoto wadde so hewti ka teren yabudaw bihi ko fuɗɗorta salata ko juulugol so gayni kadi lanni summa yansarif o woncito o hoota fa yaqumu immo o daro muqabila nas o fewtita yimɓe ɓen wannas tawa yimɓe ɓen foppu no jooɗi ala sufufim e hoore saffeji maɓɓe ɗin fa yaisum o waajoɓe wa yamurum o yamiraɓe muttafaqun alayhi ko andi ngolen imamu si salmini koyo daro o fewta e jama o ɗo noon ko ɓe inni wo nelaɗo daro to fewta e jama o na wasi nelaɗo daro to buumo wanare ma linsere tertoɗen ɗum si tawi woni ɓe onɗa waajade ɓen sutakima suta muufe ma hunduko ma ko noonɗa wolirde noonɗa ñaaɗirde ko honno ɓe hulirta wona buumagol ko ittugol nden wanare daro fewta e maɓɓe waajoɗaɓe kambanaɓe hulɓinaɓe ha ɓe acca bonnireji ko ɓe woni kon wan amr ibne shuaib an abi an jaddi qala nabiy allah attakbiru kabbiraɗin fil fitri ka julde suuma e saabu on koɗi jeeɗiɗi fil ula ka darde aranere wondude takbiratul ihram o woni jeeɗiɗi wa khamsun koɗi joyi fil akhirati ka darde sakkitorde hara darde immorden allah ko bar immorɗon tawaka si on ɗon immorɗo taw kontama wona jeego wal qiratu janggi on mbaɗa huma ɓawo ɗiɗo ko ɓawo ɗi kabbiral ko waɗugol kabbiral ɗin fop kiltay hima ɗiɗi ɗi kala ka darde aranere o ka ɗimmere noon si jangga fatiha watta sabbi isma ma ka ɗimmere jangga fatiha watta gashiya ma shamsi ma duhaha ma kala ko on tigueɓi feere julde suumaye donc ko fiwi ama ɗo julde suumaye hay donki on fof kono akhraja abu dauda wa naqala tirmidhi anil bukhari wa tashihihi wan abi waqid al-laysi radiyallahu ta'ala anhu qala wi kana nabi latiki annabaji allah sallallahu alaihi wasallam yaqra mo juulay mo jangayno fil adha ka julde donki wal fitri e julde suumay fof ɗoaf ka darde aranere e waqta rabat bi mana e suratu qamari ka darde ɗimmere akhraja muslim ɓawo fatiha on toujours wan jabir radiallahu taala an qala kana rasulullah sallam kana ɓe laatike yawmal idi ñalande idi khalafa tariqa ɓe luutinirayno laawi ɗin ka ɓe rewi ɗon ɓe seeni juuloygol ngol wona ɗon ɓe rewtata ka artugol few akhraja al bukhari wa li abi dawuda an ibnu umar nahawaw haray enen kadi ko ɗum fawi en ko ñentingol sunna wona yen tefu ko fiyundu waɗi si nelaɗo luutindirno laawi ɗin wona yen tefu e landagol ɗum ko en andu luutindirgol laawi ɗin ko sunna kala ka rewɗa ale retour on haranaɗo rewɗa sababu ko nelaɗo allah on luutindirayno laawi ko jomiraɓe gande ɓen hino wiƴƴiti addani en piiji tati woɓɓe wi ko saabu ɗum ɗa woɓɓe wi ko saabu ɗum ɗa woɓɓe wi ko saabu ɗum ɗa kono newota ko addugol ɗum on nodda ka numéro téléphone ji mi waɗana on explication sababu luutindirgol laawol ngol ɗin piiji tati 68 60 53 09 63 60 53 09 67 60 53 09 wan anas radiallahu taala an qala wi kadima rasulullah nelaɗo alah sallah sallam senike almadina wala hum tawno wodani ɓe kamɓe alyahuda ɓe madina ɗo yawmani ñalaɗe ɗiɗi yalabuna fihima ɗe ɓe fijata fa gala nelaɗo maki bon joni kadi abdalakumullah gomɗi allah wattitani on bihima ɗen ñalaɗe ɗon ɗiɗi hayran ñalaɗe goo ɗiɗi min huma ɓurɗe ɗen ɗon ɗiɗi moƴƴude hayran ñalaɗe ɓurɗe moƴƴude min huma ɗiɗeɗa ɗiɗi yawmal adha wa yawmil fitr ko andingol en julde suma e julde donkin no selli ka fije fijidaru daguindu wona fijidaru musique dey ma jillondirgol worɓe e rewɓe akhraja abu dawud nasai bisnadin sahihi wan ali radiallahu taala an qala wi mina sunna no jeeya e sunna on anan yahruj nde neɗɗo on yaltata ilal idi yaha ka idi ma chen haray mo seppude hara waɗɗaki moto ma oto hollali waɗɗagol moto ma oto baraji ɗin perda e ma idi on jaɓetake non
kono aray ko seppugol ngol ɓuri jogade baraji. Rawa Tirmidhi wa hasanam turke no Allah yokkoro en ko waɗɗoɗen aduna e lahara ara en seppali. Wa Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu annahum no kamɓe asabam heɓiɓe matarun toɓo ndiyam fi yawmi idin ñalande idi fa salla bihim nabiyya nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam julni ɓe salatal idi julde idire nden fil masjidi ka julirde. O andi enen kadi ɗo juldere nden no arde ɗo e nde e mois de août ko andingol en si tawi ndiyan ɗan ari teren kawɗen julde ɗo no loppi islam sattende ala ka dina ma yuridu bikumullahu l usra yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ko newende falna o falna kon sattende hara en naata ka julirde juulen idi on sans probléme. Rawahu Abu Dauda bi isnadin layyinin